jotije piny owacho Geoffrey Ruku kod jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot okwedo jotend siasa mabalo kod sirikal kotelnegi kod manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kowacho ni gigo siasa mapogo oganda. Kagilose skul secondary Malondiani, jaod bura Cherorot owacho ni weche mane Gachagua owacho e odiechieng' mar ng'anyo mar Sabasaba kanodwaro rowere mondo kik riwre e ng'anyono nomiyo jonjore thuolo mar ketho gik chi. Ka bende Ruku notiyo gi thuolono e medo ni tend piny Kenya medo yudo mbi kojiwo oganda kuom yiere e yiero manyien mabiro kuom kelo dongruok e pacho ka. Na tumeamua kama watu ambao wanaishi mlima Mashariki, sisi wote tutashika mkono serikali ya Mheshimiwa William Ruto, na ikifika 2027 next year, sisi sote ambao tunaishi mlima Mashariki tutapigia Mheshimiwa William Ruto kura zetu zote. Hiyo tumeamua, na tumeambia wewe Gachagua, ukitaka kukaa na watu yako wako na hiyo ingine ya mlima, kaa na wao. Sisi tutatengeneza serikali tukiwa na Mheshimiwa William Ruto, na tutapata maendeleo hili ambayo mumetunyang'anya na mumehakikisha kwamba amutapea watu ya mlima Mashariki kutoka 1963 Kenyatta akiwa rais wa Kenya, Mwai Kibaki akiwa rais wa Kenya na Uhuru Kenyatta akiwa rais wa Kenya. Mukahakikisha kwamba maendeleo ya barabara haipatikani mlima Mashariki, maendeleo ya maji haipatikani mlima Mashariki, maendeleo ya stima haipatikani mlima Mashariki. Hiyo maneno yako hiyo, ukitaka ikae huko Munyoro ikae, lakini vile vile tunaambia viongozi wako na hiyo ingine ya mlima, shikeni huyo mtu ko akuwe ana mahali ya kupumua.